Maria Zaltron in 1, Martina De Lazzari in 2, Sara Maragno in 3, Azzurra Petrini in 4, Arianna Rampone in 5, Chiara Monegaglia in 6, Alice Volpato in 7, Sara Rigoni in 8. Queste le protagoniste in gara per la quarta batteria. La prossima Alice Vianello in corsia 1, Nicole Ponte in 2, Leila De Munari in 3, Camilla Panaiotti in 4, Chiatia Cagnato in 5, Alessandra Massimo in 6, Giulia Michelini in 7, Valeria Yakushev in 8. Azzurra Petrini 1.06.25, Arianna Rampon 1.06.